solok moris faunian ba imbi hotu mawalin dobe ina fetu dobe timor serot ina veda vedeit. Amo tu falou how amo Venâncio da Costa Pereira programa Haburas Vida Espiritual ba episódio 672. Ita e a celebração sábado aleluia, que sábado santo. Sábado na bema ita cartama muito nessa vigília pascal. E a Bíblia ainda nem ita reflete tema ida na bema forma ita atu hanoi klialitan quando va sentido moris nian. Honu ne tema da ita reflete makne moris transforma moris. Kata ko Cristo ne moris transforma ita ne moris. Mai ba ita barona uluklai evangelho na bema se lê ia sábado aleluia nessa tuir mene. Lorong uluk semana nian da de sana kukun fetusira na bema mai hamutu ko Jesus usi Galileia barate lori homina morin na besira hadia hela. Sira hetan fatuk duir hela ia rate o da matan. Mas besira tamava la hetan na Jesus futar isin. Hare buatne sira sai bilan tiha. Mane na rua hatais na bilan mosu basira. Feto sira hotau hakruk barai wanghira emasira dehan. Tansa imi buka iha mate sira leet ema nebe morisela. Niela iha ne, nia morisia zona. Imi sei hanoi buatebe nia dihan ba imi. Wanghira ni sei hamutu ko imi. Iha Galileia. Mane maksoin, ema sei foba maksalak sira, sira sei hedi nia ba cruz, liutiha lorontolo, nia sei morisias. Sira hanoi kedas, Jesus ne lia fuan. Hafoin sira filahusi, rate, bahag tuir buat hirak nehotu, basira nang sanulu resing ida, hotan sira selo. Fetu sira ne, mag Maria Magdala, Joana, ho Maria, Tiago ne inan. Fetu sira ne be, hamuto ko sira mos, hak tuir buat hirak ne duni, ba aposto sira. Mai be, sira ne lia fuan hirak ne, hanesan kwalia, ho oin manas, ema ida la fiar sira. Mai be Pedro, halai barate, ni hakru haredet makdigadura sira, ni fila ba uma hak foda hobuat hirak ne hoto. Maluk do ben sira, lia maksoin. Cristo ami hai ita. Maluk do ben sira, anesan teme da ohin ita reflete, moris transforma moris, sene moris. Maromak uang ne moris. Maromak uang ida nebe. Maromak uang nebe mate iha cruz ni lorontolo morisias. Honi ne moris ne transforma hau ne moris. Ne transforma imi ne moris. Ne transforma humanidade ne moris. Ne transforma igreja ne moris. Ne transforma ema Timor ansar ne moris. Ita hein kata ne transforma Rai Timor ne moris. Rai Timor ne existência. Atu Timor heten fila fale na Roman fong. Iha ne hakat hod iha dalan na kono hod doming iha dalan fuang nian. Maluk sira ita husu graça iha Jesus ne morisias na bema kusimate sai hanesan pedra angular ida fatuk inang ida baita ni fiar katolik foma ita segurança ida foma ita assurance ida foma ita promessa ida ba moris eternal nian ba moris rohan laik nian feto sira fo testemunha kona Jesus ne morisias na kono ho significado feto sira foma ita testemunha kona ba Jesus ida nebe makmate hanesan ita me Jesus ida nebe hanesan ita morisias vida fale hoje inta celebra momento ida nebe mak fofal maita atu reflete kata fé católica la ressurreição fé nela sentido fé nela é falling também da graça bem Roma ida nebe mak mate bebe moris vida fare ida graça bem Roma ida nebe mak cara soita ema lehus experiências humanas nebe na kono todan na sorseig trafete he cruznia mebe la stagnado la parado e cruz maita cruz lori ita atu tama neso da mate atu tama atu hetan atu senti atu moris homoris ida ne dune mak ita ne fiar ne tuton la ressurreição cristonia ita ne fiar nam laik ita ne fiar nam kurut ita ne fiar la vale babuatira bai be Cristo ne ressurreição nessa feto será fo testemunha fo filfalma ita nova energia fo filfalma ita nova visão, novo horizonte quando va moris ne fo filfalma ita capacidade atu mehi kata so induni atu ita moris so induni atu ita halau ita ni viagem hanesem peregrinos da esperança e a mundo da ne e a período
ano jubileu da esperança nian. Malu do bensira. Ita agradece ba malu também ita tama iha tinang ida nebemak ita conhece ita hanaran hanesan ano jubileu da esperança, ano santo da esperança, foma ita iha esperança né. Esperança ita nian mak saída, esperança ita nian mak Jesus rasik. Jesus ida nebe mak moris Jesus mate. Hoje ita celebra viva na esperança nian. Kat ita ni moris iha mundo e a esperança ita hototo sem mate anesan Jesus, mas be mate la halo tau ita, mate la halo ita hak fodak, mate foma ita visão fong ida atau reba moris hanesan espaço ida, hanesan bibang ida, hanesan tempo ida, hanesan oportunidade atau halo missão na bemita simu usina maroma atau halo he mundo ne. Ita ida que ita ni missão, mas he mundo tamba maroma haruka duni ita, tamba maroma hakarak duni ita makita moris. Honu ne tamba maroma hakarak duni ita sem mate. Mas veita sem mate ho graça, mate ho bênção, mate ho esperança, que ihe maroma que da morisias ne, ita musti morisias. Maluk do bensira ita husu graça bitan rai timuro. Nabe na kono ho todan oi oing, nabe na kono susar oi oing, nabe na kono na kukono oing. Ita tem simo realidade que ita ni rai sina kono hela ho desafios barabara. Mas vela com esperança. Esperança Jesus ira nabe ma morisias. Atu harahun te desafio sirane. Atu foma ita oportunidade. Hasor desafio sira, o fiar ira de bania, o esperança ira de bania. Desejo bem meu roto, boa celebração Páscoa na Jesus nian. Boa celebração sábado, aleluia nian. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.